الحمد لله لعبنا مزيان، تقاتلنا مع المنتخب، كبرنا بعضياتنا الحمد لله. ان شاء الله الانجاز الجاي ان شاء الله نيشان ماركيو بلوس، ماركينا هدف زوين، وبحول الله ان شاء الله نزيدو لقدام ونهزو ديك الكاس ان شاء الله. والله الوطن المغربي ديما المغرب. La performance, je trouve qu'on doit faire plus, mais Inch'Allah, on va faire plus et ça va le faire et on va ramener la coupe Inch'Allah. Allez! Oublie tes soucis et viens vers la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh oh oh. الماتش كان صعيب، ما كان سهل، ولكن الحمد لله ملي تأهلنا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. خويا بالنسبه للماتش في الاول الصراحه خلعونا، ولكن الحمد لله هدف 0 يعني هدف مقنع، واخا الاداء شويه ناقص. شنو رسالتك للاعبين في الماتش الجاي؟ الماتش الجاي نتمناو اعافتها اناحي، لان بلاصتو باينه، ربما كاين فراغ بالنسبه لاناحي، نتمناو الشفاء العاجل لاناحي. La performance du Maroc, elle était magnifique. Franchement, on a vu un Brahim Diaz excellent. Et franchement, on est fiers de nos Marocains. Franchement, pour la prochaine équipe, courage à vous. Vous êtes forts, les frères. Bravo la Tanzanie, bravo la Tanzanie. الصراحه الاداء متواضع، ولكن المهم هو اننا تاهلنا للدور الثاني، ونتمنوا الاداء يتحسن حتى نلقاو اما الكاميرون ولا جنوب افريقيا، ونتمنوا حد موفق حيت بغينا هاد لاكوب نديوها ان شاء الله. مزيان، برافو عليهم، الله يعطيهم الصحة، المغاربة دايما المغرب، دايما المغرب، المغرب 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 دائما. تبارك الله عليك. شكرا. بالنسبه للبرفورمانس ديال ليكيب اليوم اللي تي مويان ديجا، مبروك علينا كاملين، مبروك التاهل لو تور سويفون، مي لا بيرفورمانس اللي تي مويان اللي تي با او توب كومون سويت، تنتسناو منهم ان شاء الله بوكو ميو. مبروك، وان شاء الله احنا معاهم حتى الفينال، كلنا مع المغرب، ديما مغرب ان شاء الله ميو بيرفورمانس. غزال تبارك الله ما شاء الله عليهم، فرحونا وكنتمناو لهم المزيد ان شاء الله يا ربي، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. اليوم المنتخب وصول الاطلس، والعقبه لينا غدا ان شاء الله. ادعوا لنا، دعواتكم معانا ان شاء الله يعني مربوحه باذن الله قدام بنين، وطموحيه مش طموحيه، المهم نكسب، وديما مغرب، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وديما مغرب. تبارك الله عليهم، اداء كان مزيان، انا فرحانين بزاف، وان شاء الله بون كوراج الماتشات الجايه. اولي ماروك اولي. ماتش زوين الصراحه، والمغرب دار اداء زوين بزاف، مزيان ديما مغرب. Comme on a vu sur le match, on était vraiment offensif. Et sur ce genre de match, on ne peut pas se permettre de rater. Mais en vrai, j'ai pas peur pour les prochains matchs, les matchs les plus importants. Surtout si c'est le Cameroun, j'ai pas peur. Après, la Tanzanie, ils ont bien joué, ils ont bien tenu. Et Inch'Allah, normalement, ça va passer. Inch'Allah, tout va bien passer. En vrai de vrai, juste Hakimi, c'était plutôt fragile. Mais sinon, on fait confiance à l'équipe nationale. Et Inch'Allah, on va gagner. Comme le Cameroun, j'ai pas peur. Juste à régler, juste à pas forcer le jeu. Inch'Allah, prochain match. Faut voilà, jouer, poser le ballon et jouer correctement comme on a fait dans les phases de poule. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et Inch'Allah, on passera par la suite. Inch'Allah.